At a meeting of the United Democratic Party (UDP) held at Sohiong on the 25th of March 2023, the president of the party, Metbah Lyngdoh, had made an official announcement of the name of the candidate who would be contesting in the upcoming Meghalaya Legislative Assembly by-election. Party leaders and workers who attended the meeting were hopeful that this particular by-election would change the scenario of politics in the state. Metbah Lyngdoh had announced the name of Sinchar Lyngdoh Thaba as the candidate to the by-election in Sohiong constituency, following the demise of his uncle HDR Lyngdoh, who was the former candidate of the particular constituency. HDR Lyngdoh pada mahe jonga kalau kejadian kita ni ya kaya besar jonga bahkan ki ya ibapu kami biawan ngarai kuble yuki baro rai kuble gerbang yuki baro kini Islam Baleno Maya Reka di Mahe Kumuta Hulong Kashan Jogi Bagi Naya Perkere Yere Kam Yere election Raja Rapulai Nadu Mishum Sinam Ubanai April But mahe long hi yanga bapuk Nyenya Treshitong Badala Jok Manga Ngasa Khot Kajingela Paipa Bad Hagatar Sni Nganda Kerku Kerdo Ayupi Bad Nasa Tikler Ayupi Kumu Kertong Ubanyale Yaga Election MDC Halo Hagatar Nogrim Balik pembela gaya rekan lang berikut mahe bahaya bagi Islamno ya kakam wilayah bat penjuru ya ke Sohiong constituency laipia si pawa si kilo apapun dipehi mahe bat yang laipet ya ke Sohiong area bat khatra tali di polling station Sohiong area, wabat kubu presiden jaga Sohiong area, bat iwe di police station, ila IT banpet yang ngarang ikon, ngarang mudbele ile uni, masu lesi hamlo gartane, kadang beta kajekeli, berhabisyon, meeting apa kesalahan. Apa ke area, apa ke primary unit, lagi subject prepare. Ina juang ni kentir, dam kendu yang kendu kan ya bapu bro, kalapian. Bad long, haman lagi meeting ru jam circle. Kanu karai bersim bapu, karai bersim mangan. Bad unjur meeting bakadu paling koi. Laku pergi Meleno, Shillong, Sohiong, ba kipai ba kandu yang kandu baik ya bapuk ba kandu karai bersim bapuk karai bersim manga. Hendak akhlak mai ngasus tu ilesi lalu dah keren dah boleh ne keren maya pada pagi aslo kompai mahe ila IT ikam bobol hanga masuk kia sudah mesti kami kau ngadrun keren ta masuk tu boleh ulapan keren Anong ipi
ye mahe ngam ong shul budi tang pini jama jadi lalu parlok apa biar turu imam kendu yang itu phone yang step kumpau student ini step lah phone men piwan chelo pile umno damyo yang phone itu babon lah bangna men piwan chelo ikwa pe banginya tristom ba ikwa palat banjok hauni war hajar apply general election iso benar imahe anami bi belakang aswada diberi pusaka uberi sebelamu sebelarai ngaru anami bi nangne kesni syahwat ngamu bat sebelarai ngan rice campaign jumlah syu dalam nungannya Meghalaya atau Papua berlai kata Meghalaya Meghalaya tur Meghalaya Preston Meghalaya Gayim Meghalaya Depi kinakir kau berkunjung Meghalaya Depi Paipa Meghalaya Saki yang tergerali kecil bor paipa meski bad maheru atau meski porang sken loba ngayele election arpusan naipusnan ngapa jui kecil bor katne dene kalau manau ipi ini giwe yang ngam ketho andre kimdonia sudah woi Iyo ba imahe ila tengan. Ni Meghalaya Legislative Party Meghalaya gaye isibutan ada jingduan. Andre boleh besar mentau permi sudah nawa samlah. Kita perlu boleh mentau samlah pelat. Ini dipikar non nak kapur simut perkat dari kli kena ya keren non nak kapur itu Sohiong konstruksi kalau konstruksi modal gambar kumpulan berpau nak yang dibuat kita sebagai dirambak akan cepat Sohiong konstruksi Niawan angkat niru, nikwa, bakata kejin kujumut, kejin semua, bak kejin anu don bak don SDR do, ngin penolong kali kali semua. Ni kujumutnya, hagabong, kaya kapag payasmo yang kakubot. Nama kita merangkit pai bahasa fokusun Sohiong. Walau mentang walaupun merang pilan seno, milan seni Shillong, pilan Shillong, mira bangkan bahasa Shillong, ya iba SDR, ya iba sosial. Nama iba SDR, ila bu pada lepai ini, ngikwa bansi kalian ini hari ini kekorsun, hari ini kalian Shillong mentah, dan mentah.